Ispravi mu ruku. Tako je! Tako je, bre! Drži! U stranu! Glava na zemlju! U stranu! Glava na zemlju njegova! Njegova glava na zemlju! I u stranu! Nemoj U stranu! U stranu! U stranu! Nećemo završiti, na mount! Stani sad! Stabilizuj! Leđa! Ni slajd, Johnny! Imaš huk! Leđa! Tako je, bre! Ne daj da se okrene! Na njega! Ana Korica i Marija Čolić. Neka se Neka, vodiš polako, čuvaj se gušenja. Ispruži kuk! Ne otvaraj tako gard! Arm! Lomi ruku! Nemojte da ide na poluge za početak. Bravo! Traj! Za glavu drži! Za glavu ispusti! Znaš sa... Pobežaj. Ne! Zaći! Bravo! Ostani! Bravo! Idi na stranu, Johnny! Bravo! Još malo na stranu, izvuci se! Još malo, vrati gard, Johnny! Nema tu ništa! Johnny, slip! Hvataj slip! Bravo! Polako, brate, step by step. Što mi govori Toma da radi polugu koja se ne vidi? Polako! Vrati ga! Tako je, bravo! Radošević i Relja Šnajder. Prebaci ruku u oba hvata! Radošević i Relja Šnajder. Tatami broj 2. Ništa od toga, Johnny! Zaključaj! Zađi, bravo! Timura, VJJ Srbija i Vukoje Račić, VJJ Kamiko Tim 034. Leglo! Vrati gard, Lockdown, Johnny! moraš lockdown da spustiš nogu! Tatami broj 3. Ne otvaraj gard! Vrati se! Vrati ga! Most ka nama! Kako je dobio 3 poena? Dile, kako je dobio 3 poena plus 4? Johnny, moraš da svipuješ. Tatami broj 3. Bravo! Srđan Nikolić. Tatami broj 3. Uroš Marinković i Srđan Nikolić. Zađi, druga strana. Druga! Levo! Levo bridžuj! Na drugu stranu! Drugu stranu bridžuj, Johnny! Levo! Bravo! Laktove na koleno njegovo i guraj napolje! Laktove na koleno njegovo! Laktove na njegovo koleno i guraj, Johnny, ajde! Tatami broj 3. Uroš Marinković i Još! Na njega! Gore, na njega! Tako je, još! Još, Johnny, još! Ajde, izvuci glavu! Tako je, na kolena! Još gore, pazi triangle, izvuci ruku! Nema tu ništa, Johnny! Tako je! Prođi na stranu! Prođi gard! Zašto?